Sanibonani kuphi nekuphi la kufinyelela khona lo mbuso wey'ngane zakwethu kubingelela wena-ke umathinto acebisa intombi zomgqomela amahlaka abanye zibaqomela imali athi ubuwazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi subscribe mina ngihlala edabini khombisa ukuthi abantu balayikha kade becomplain bethi wena mfana wena ngengevu ngicela ukubonisa-ke ukuthi angandile ngengevu sekuphunyuka ividiyo kawelile laphana-ke ekhuluma ngendaba yokuthi uKhehlelezi-ke wayethi uzama ukunisa izulu laphana-ke emcimbini wakhe ukhuzani wasetshenzelwa idlozi lakogogo wakhe ngokuthi kungenzeki lokho nayi ividiyo zizwele. Mina ngasukela manga indaba engaka nje ngavele ngiyikhanda nginawo amanga mina ubaba ethuneni umgodi nje kwasebenza ugogo wakhe lapha uKhehlelezi wayesesigodlweni enisa imvula ethi ngifuna yini imvula yalo sikhathelo lo ukugujisa umanqele Khehlelezi nakho phela mina ngisemotweni kamfanipetheni wasuza wagaxela wayisothi umfakele uKhehlelezi kulawo speaker ngoba beyengazi uKhehlelezi ukuthi uzothini sho umfanipetheni phela ukuthi kuyachoma phela kuchomela thini ukuthi khuluma noKhehlelezi kumfolo speaker kanti uKhehlelezi uzosho ukuthi usesigodlweni ephephetha uKhehlelezi esigodlweni ephephetha aline qinisa emhlabeni mfethu alikho uKhehlelezi phela wafona umfanipetheni umfaka lawo speaker uKhehlelezi akazi nomfanipetheni sisemotweni phihla indaba umfanipetheni wasola umgodi wokucasha wavele wasuza umfanipetheni washwathiza usebona mina manje ukuthi uyagaxela uKhehlelezi ethi ufuna ukunisa izulu ethi usesigodlweni ngishaya manje imvula ethi ufuna ukunisa umcimbi ujobeke phela ukuthi uKhehlelezi ubuye emnike no-200 10 kuye